No, uyabhala mina. Cindy. Babalila bezimba kwamthweni 2 weeks. Ayisekho nje ngicabanga ukuthi Koko ngiba ukuthi wehlisa umoya phansi mina ke simuhu baba yazi ngidiniwe uyajama uyangithuka mara makaboyiki uthamala uyangithuka Thembi kungilalela Thembi okay usesi la uyatsho ukuthi angakhona ukuthi akhelebhe ukuthi yokuthola iID yaka into zakho angakhamba aye home affairs yokhelebha ukuthi uzithole ngoba angeke utsho ukuthi ukhona umuntu akusekho umuntu ozomkhoma ngithi ngicela ungilalele so uthi angakhelebha ukuthi ukuthola wonke ama-document wakho usisi uzokhelebha ukuthi ukuthola ama-document abawazi nangabe uthethe uyokwenza ama-duplicate ngithi uzokuthola ama-document bazokhelebha masinyana nathi sokukhelebha siye home affairs sokukhelebha ukuthi uthole zonke lezi zinto so thina into esiyililelako nje ukuthi akukhulunywa njalo angazi kahle kwenzeka okay ngizwele uzwele ukuthi bayangithuka ngisho bayangibhaka uzwela ngisho uzwele so thina into esifuna konje sifuna ukuthi uthole ama-document unobudlelwano obunjani nalo sisi lapho kutheni mhlambe ningakhulumisana nabo buti angisafuni isikhulume ne ngiyathokoza ukuthi nithethe isikhathi senu neza eskimini nazongilalela nalalela nomakhelwane ne nje sengizokulalela ugoga ngisho nithi nguye ozongisiza mayelana nama-document iza kuqhubeka into elena uyamuzi uyathukana unejina-ke besathi mina ngiyabathuka-ke unetso ugogo uzangisiza ngendaba zama-document i-relationship anginayo futhi ngiyathokoza tanki angifuni next ezongihlanganisa nabo newe bengiphila ngiwani ngakhona ngiyaku-appreciate angibafuni ngiyathokoza gogo usewuzangisiza ngendaba zama-document akunakinga as from today angeke ngisaphikisana nabo angeke ngisarasa nabo angisafuni next engihlanganisa nabo ngithokoza ihelebho lokuthi nisukela naswakho nathatha isikhathi senu nazongilalela kuza kuba right kulungile naye ngithuzitshwele ukuthi uzongibulala na ngisatsho ngithuthe ngiyababula abantu bekhaya ubabakhe ubamkhulu lalele khona uza kubetha phakathi naphakathi sibone ukuthi uzokuhamba abani konke ngikushiyela ubamkhulu lalele khona ngikushiyela wami ubamkhulu lalele khona usokhulakhula ngibulala vele nomntwana mkambalekisa watsho netso wathi uzombulala nginande ngifonela babakhe nande ngifonela babakhe uma Ernest egcineni wathi ngcono ngithatha umntwana nanje ngisatsho budi phambi kwakho ngithi mina angisafuni next engihlanganisa nabo angisafuni next ama-document omntwana ekhaya athethe ngibo nemali uzwile bathe ihlale la ihleli khona
ene ugogo bakhuluma ngayo lona azange azikhulume zonke into ezo wamukela abantwana bekhaba umntwana mbezile labambathisa ingubo bafika bakhipha imali benza konke ugogo bamenzela umntwana mbenzela naye ugogo into abazikhulumako bhuti azikho ukhuluma into ezingekho ene yena gabe uyangizwa ugogo wangitshela ukuthi ugogo lo bekabahlukumeza from abancane abethuba mkhulu batsho bekakaka athi ugogo adle nangu wasitshela sinokiya wasitshela ugogo bekamhlukumeza kakhulu ugogo lo singaphi abonovate abarikada bereka nametlipek bekabhula ugogo athathela ugogo amakhastama umhlukumeze khulu ugogo lo nakakhulumako lapha kwagogo into abangibangisa yona bhuti ukuthi benza so boke nedi ngoba ngikhona ukujamelana neqiniso mtele ngifele lokho ukuthi ngijamelana neqiniso azikho izinto ezikhulumako nanje ngisatsho ngithi mina nakangibulalako uba mkhulu lalela khona uza kudoma ngayo uma kungemkhukhweni shameni qala thana wakhela akingivale ma mhlambe wena ungamhelebha njani uThembi ukuthi uthenga intro kuba mathumbu wathi uyangiphosa inyawo liyakrempa la ubuhlungu nangu nje angazi mina bengifuna ngathana niyakhona ama-social work umntwana lahlale ama-social workini ngoba nje uyabanga angithi uyabanga still kusazobuya futhi nibe khona into ezohlukanisa eziningi ukuthi umntwana lo wakuhamba yokuhlala nama-social worker azakhule akhona ukuhlukanisa babanga kahle kahle isibangwa kubangwa umntwana lo iya kubangwa umntwana khulukhulu vele indaba yila uthi angisho ngithi ugogo uzongikutiza mina ngibona ukuthi kungcono umntwana lo ngeyami ayohlala nama-social worker athila nje ngahlukanisa yabe ukuthi bakhuluma akathi wena ugogo wami wabhubha wamthumela botsotsi bamdumuza musi wamthumela botsotsi bamdumuza ugogo wami ayikho into engiyifunako nami kuwe awusisihlobo sami mina awusisihlobo sami ngirehe awusisihlobo sami mina wena welikhulu kangakona utshothi ungathi umbathasayizi bani umfazi nje khona umfazi angihlobani nawe vele mina angihlobani nawe mina jwanisa umntwana kugcwele umango usedebhena umazi unalakhe unendraba namathonyana hawa wow umalume ujwanisa usemangweni uyamsaba usaba ukubuya ekhaya bhuti umntwana wakhe wenrodana the one and only son unendraba nemali nabakhwenyana nenkomo umntwana wakhe angamazi ukuthi udlani ugogo lo urongo okusalayo the one and only son umntwana wakhe ngeke ngikhambe lapha ngeke ngikhambe angeke ngikhambe kuzokuhamba wena ngizobe ngikhona ngomngcwabo wakho sizokubeka wena ubalele kumbulala kade wathi uyangibopha watshela ugogo wangapha ukuthi umntwana wami batsho ngiyokuthi ngimbelethe uyokufa ngithokoza umakho ngokuba lidlozi elihle anginamsebenzi nawe kanti ngibona ngala society ngirehe nawe uzokoma njengabantwana bakho abalahlayo awunanembeza vele abantwana bakho balahlile wena abazodwa bakufuni abotezipha bakufuni ujwanisa kafuni uhlala kongaka-enzi wabi wamusekhephi babukeli be-identical force thina nase nje asisayikhoni-ke besisitshela ukuthi sizoyilawula sithi sizokusama ngendlela zokho ukuthi sikhulumise so ifike la khona isibhalela khona siseskimini la esizwana ukuthi sokusota out i-issue abanye bathize sibahlanganise sizwe amahlangothi amabili nako-ke okwenzekileko akuhlangani-ke kuyaliwa akusese amagama akhitshwako akusimagama a-right akusimagama nathi besiwalindele besithize mhlambe kuzokwenzeka nama-social worker thana size nabo size nogogo la esazi ukuthi mhlambe uza kuzama ukuthi enze ukuthula akusanakuthula ngiyakubona ukuthi kwenzekako thina manje asingilasi labako umbereko kose siwenze ulula hle nje sikhambe sokufuna abantu abafuna ihelebho lethu abantu abafuna ihelebho lethu bazaziveza la akunamuntu ofuna ihelebho lithatha kuphela ngicabanga ukuthi akakwazi mfazi iye urehe ukuhloyile losobanani umntwana mkwaka-ns azangikhambe ngilala namadoda azangikhambe ngilala mina azangikhambe ngilala ngirehe umbulali skiphe ngesaka-ns naso ngesaka-ns ngithaka baba nomntwana okay ngesaka-ns cala ngisaka-ns ngesaka-ns okay mhlambe amagama wokugcina wokuthanda ukuthokoza njengoba sizini ungathanda ukuthini mhlambe amagama ngesakwadibhini ngisaka-ns
ini sihle khulu baba khona batsho sibratsha kamnandi batsho ngiyatshisa u-ns yingakho angilamanisile so yingakho angibethele eduze batsho ngitshisa kamnandi baba lo mntwana ngiyatshisa yingakho ngibelethile nje mawili soli ngiyaxolisa bamkhulu okay Tithi amagama wokugcina thina sesiyakhamba sesiyayivala njengoba usibizile okusalayo ngimnandi ngirehe uzangithatha unosokana mna bazangithatha nakufika isikhathi okay amagama okugcina mhlawumbe ongathara urehe mina mntwana wami kwaka-ns boyi-2 bakho-ke bakho baphi-ke bakabhareni banobaba munye abentwana bami azangikhambe ngidlala namadodalawoke mina ngifani nomntwana akho mina ubani angimazi nomazi isitoleso okay khulalela mhlawumbe akuthanda ukuthokoza njengoba sizile futhi ngithanda ukuthokoza ngokuthatha isikhathi senu sokuthi nisuke siyabuswa nize la ngiyathokoza bhuti ngiyathokoza njengoba nitshwile ukuthi ugogo uzongihelebha lo wekamara fira nginakinga sengiza kubona ngaye then ngishapu ngihappy okay and ngimnandi ugogo kamara fira ugogo nguloya wekamara fira ngisi gogo ukusondele sizoba tuzomhelebha nge-ID anathi ngamadokhumenti Mina? Umphathi ubhili. No, besikhulumela ukuthi ozohelebha masinyana ngusesi nangu ozohelebha. Hawa, mina ngithe mangabe uya umntwana wama-social worker uhelebha umntwana. Yazi ukwenzakalani? Ya, mara wena ungakhona ukuzitholela mosendo wethu. Ya, ngakhona ukuzitholela mina ngithokozile ukuthi iqiniso liphumile. Uyangizwa namala wakhuluma ko lawo nangomntwana nami nomntwana amazikho indwezo uphethe mumona Ujame kancane. Jelas Bani umntwana wahlawulwako ngapha hlawulwe bani umntwana urehe ushame lo livezandlebe msinaye kanti thoma ngakwakho kwenda kanti thoma ngakwakho kwenda thoma ngakwakho umendo na mina zangikhambe ngilala namadoda lawo ke nje mina urehe Uyozehlisa makuze ini. Nangiqeda ukuthola izinto zami ekhaya ukuthi abe right aphile right njengabanye abantwana Uzozehlisa. Uyasithembisa. ngiyandithembisa bhuti Mara why thina usibizela ukuthi uzokubanga ichata uthukane nomuntu. bengangibizela ukuthi okwangithatha mara umbonile uthe uzongibulala bekangithreathenisha benila so nami kumele ngikhulume ngizidefende nami kumele ngizidefende nginamalungelo nami okuzikhulumela Okay. Mara ngathi wena uba wes. Gogo. Akazi ukuthi gogo nazo. Thina sazi ukuthi ihelebhe sihelebhe ngalo lokwenze kanjani. Ngoba sizamile ukuba wela imali umntwana ekhenu. Imali umntwana ekhenu besithize namhlanje bazokuthumela yona mara bokuthumela kanjani lokubhizi yobanga ichata. mara bakhulu bhuti bila siwele emuva bakutshelile ukuthi angeze banginikeza bafuna ngiyokuthoma le uzwile nawo bazikhulumela uzwile bhuti Imali bathi bazokutransfera ngamo singamfonela ukuthi akutransfera lokwenzani ngayo imali ngoba bathi wena uzifunela into zakho. azikho into leyo bhuti umama lo ngitsheliile la ukuthi ukiya vane ngimthengele ngemali ami izinto ukiya ngimphathe transport ngemali ami ukiya bhuti ngimenzela izinto ngemali ami uyakwazi ukuthi nawuthukana phambi kokiya ukuthi ulimaza umntwana engcono ngiyazi and then bathi awuthomi ukuthukana phambi kokiya elkedag uyathukana uthi yamthanda nawenza njani ngithuka nabo bayangithuka mara phambi kwakho wawungazama ukuthi Bhuti, uhloniphe umuntu lo uziconfess uzivezile ugogo la there was no need ukuthi batsho ini ngoba umzolo ubuhlungu I understand ngoba mdala mara uzivezile wathi uzongibulala uzongiqima ubaqede bonke ekhapha uzivezile musi Hayi angamuzwa nakafuna ukuthi Bhuti baqede nimzwile ukuthi basho uzongiqima ukhulumile ukuthi nimzwile baqede ukuthi ubaqede bonke ekhapha Bhuti Eh. I understand ukuthi uze la ukuthi bathi uzongiqima baqedile ekhaya ngisuka kuzwa masinyana nizwile ukuthi bathi iqedile ekhaya ukwele gore ba re feditse ba gabo Nani kusakhulula kamkhulu. Ebani bathi uqedile bekhaya sesi uzwile abakayezwa nizwile akunamuntu ozwile uyabona bathi abakezwa izwe nguwe kuphela yokuthi okubulala abantu bekhabo mara nami uthe uyongibulala mara bekhabo ukuthi ubaqedile ngizokuthi bathi nothi ngimuzwe kumara utheni uzongibulala so Bhuti I understand mara Bhuti bekasho ukuthi uzongibulala musa wamuzwa gogo zange umuza ukuthi uzongibulala wathi ngimekela ukhulumisa kwada mdala nimzwile musa ukuthi uthe uzongibulala hayi thina sesiyayivala ke siba ubuyele ngapha ngikhaya ningasali senibethana